Phobmani Talthamchi Yakulo Simalwngni Tikhlaijakha Talthamchi Omarni Khoroksa Chwraini Mangkwthwi Buthar Jakmani Koksil Samung Tisa Jakmani Yakulo Postmortem te Forensic Investigation Khlainani Bagai Simalwngni ha khori Tikhlaijakha bini Mangkwthwi Party mu Khoroksa Dhormanagar Thanani Phobmapur Horichad Road amchayo Khoroksa Dhormanagar Thanani Police Sub Inspector Shobon Singhani Chaito Mumbai Phobmapur Horichad Talthamchi Sakangkwthwi Phobjakno Simalwngni Tikhlaijakha October December Shoyman Kalai Tanai 2022 ni January 31 Salmario Horinat Podopukuni Horichat Lamagan and Shagonat Nibusla Bishikne Omarni Shubonat Yakulo Thimane Abuni Yakulo Dhormanagar Shakam Nogot Langitan Kanok ni Bororo Aikolo Thika Honi Shaka Shakam Nok ni Shak Nanero Paitogo Busla Thimani Party Mungo Kebu Kurung Zakari Hene Bosmotem Klayaway Powi Romani Koktoma Hati Bani Batamni Yakulo Kaisaleta Shopai Mani Bufa Shagonat ni Thane Abu by Loguloge, Shagornate Anthony Lupuro, North District Police Super Dr. Kiron Komali Thani Mangkwthwi declare postmortem Khlaina Bagai, Koimungblaya Phobmani. Ipano Salkadamani Yakulo Phano, 2nd June Salmario, SI Shobon Singhani Team Lok Paye, Mangkwthwi declare Mani Yakulo, Pekano Forensic Investigation in Bagai Horka. Salo Dhormanagar Thanani Police no Karibotongo, DC Omarni Bishas. Dhormanagar Shakam Nokni Dr. Kornojit Dev. Bureau Report Chini Khorang.